hình tu giang phát phai bị dưỡng mà sẽ bên bao bát hình thằng bạn là cái hình tiền này ở vùng như thế họ giúp xin là bọn sao bên kiên dòng và cái mình sẽ vay cái hình bao số kia rồi he một số program thì khi làm cái hòn anh xây dựng cái này cái phần lệ dễ nhân dễ cho họ uống sung và thiên thu xây thể man thể cái sang thiên rồi và tâm tạo những cái hiên cái dòng lệ cái mà sắm tiền hết dòng lần này này ra đâu ba tôi này cái dòng phần của không lại thì hy vọng phá cái sản he làm cái học qua một chân tôi có mình cái ta này cái anh ngon pen nên sẽ ham cái tiền cái phần là mình cái dòng lệ tôi giả nên đi khất xa thì dòng lệ và thiên thu và cái pen phụ hình là thu họ xây thế là đi muốn cái này cái dòng cái phải thì chưa gạ xây nó miên tiếng là phát phai in chân làm cái họ giúp xây chung là dòng cái bà thu cái hình xây là he và nơi đây sẽ là hình mới thêm hòn ở khu nào của chân mới sẽ hình mới hem he 270 million à thì là he cái tiếng là cũng cả khát xuống hiện mình sang sòng bà là chi như là xây dựng này à ban tiếng là every minute này hiện mìnhจะkhát là sòng kết bà là chi cái này tiếng là every second này hiện mình mi thu mili thì chỉ à tí này thì chỉ hol cái hồi pan lâu và dunia đâm ta chỉ pakai pen ikipat di theo he ama sepen pen ni wang phai he ti se do no mo he je chân tu zan phat man tam ta e pe wai pau pathen thang wa na in pathen thang wa na thu cheng hallelujah thum ve na samon te na yo ting le pathen thu ba ti na sa do he ke ni sei ke ting in zo yun lam hallelujah 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 amen amen it say you hey vi bang khanin hallelujah ti zo phal le pathin thang wat man ti kinin it he repetition hin ai so hallelujah chu pathin thang wa ti la hin ye chun hallelujah pathin thang wa hem amen ti la hi hem pathin phát sa hi hen sa ni lum hen ti na hi je chon pathin dam nai pe wa tam ta ti ni za na thilum phunga hom tam ta boi jin tin i ho zong mi tam ta zong tu za na hin athila pangin tin i ho zong tu za na hi chila pang thei la pathin dam nai pe wa pathin thu ikeman sa thei du hi wang pachung lungi hi ve ti ka sei no mi hi để chân phát thông sẽ cái phong pha in vin để chân có thể thu hình lỗ ta xây pha cái thiết lộ mai thì đi này hi dòng lệ cái hình xây nó là cô na nó ngà đi ngà thà cao ăn ipi ham sau muốn khana cô na thà cao ăn khát bể mới lộ thấy đi ngà ngày lộ thấy đi ngà ở vùng miền tây cái bộ chế để phải cái hình để hi Pathin Bible thing tu zan hi sermon masapen hi takithonin nunga the mun zonga hin simtan hi zong la ki thopi dingin Galatia bungli changli hi in simin te tangli changa na hin a hi wangin phat al hin ta in dan thu noi za ho that do ding le ei ho chapa lam thu hi the na dingon numei sunga su dan thunoi za pinga chapa chu pathinin ai so ta de hi pathin chu tin pate bo hem lang taw na ga ne nge lo pi pen ngai lu na ju hin sing pathin namai sam bel the na phat man tam ta ne pi uwa tu za ho bu mi te ho ka bom chi ka hi zong le no na thu ngai no nang ma ho no te ne pui khom zu ne min ka thang ba hi so zong pa kai ne ngan sin ba nga tu za na thu phong ke na gospel thu pha sei do thei dinga phat lo pi ta ne pi te ke thonen
ka hin pho ke le ka hin se ni na thu ho hi ho zo sia di his in atha be ne su hin pit ki ding na ko ma ka ta he a se ding ke jam ha ka wal hin bal ta chu ke hi pa ka hi jom le ding pi ki na ka ha lo na cross na ni sel ki na agawa ni su dim ki na pakai na sa ni mong sa tingan na ko na ka hung ha he iza kai na lo pin hi dingen ang ba pum ka pakai ji sum na ko ma ka hung ta bi he amen pathin thua anu lu tin Galatia le khabuin sim do na wa chun tu chang khat azaw ne he he chi pha mi ki le pha a him ta en Jesu Christa hung pin hi accidental ki ko na i matsa lo ka helo wa hele e pha ma khat het man lo ka thil su a hi poi ti su Bible se dei se bi ne he he chun i ma zo se hung ki go nga imazo si hung kisim to a phat al hin pha na Jesu Christa chung pe hi ti chu e Bible ba su mu ne hi na pathin thu bul si jong le ka su te nom su bi ham ti le pathin ni mi hi be se mu hi iwang khat na alam dang ni hi Pathinin mihi masi masangin vanti la simen hinchi vanti ho hi amala to na kim vela ama wa chai la ama holdinga ana si mahin bang khat so to la pangin abang khat su gal sa lam kai hin abang khat su wa chai la salam kai hin ti chen sim zo lo vanti la sim hi a hin sim zo lo vanti a sim la hin Lucifer ki ti pan pathina do in bana ko ni no han amin pathin do pa hem pa satan ahum kiso ta ne hi ye chu amma ahum kiso satan ahum kiso a pathin do hi phat ven amma ho na ding hi pathin dam me de ne si me ne hi dam me de le mi ma da ki si hello cho tu na ye ho chi ding ai ti ko wang wa dam me de hi van til kilo hom na ding an ki si mi cho Ahivanga Satan chun Lucifer chun ama chang se achi ding chu ipiham mihim chu tha te ding puilu te ding tilung gel ja chu hona evi chu ga ma he ga pathin ne lo ding ti pa sa ga ne sa aji pa zo ma pe a chon sit na hung sa na a hung la hon pa na chu ama ni zo chon sit ja hung ga do thagau thi la ta sa thi na se a dam se bis hu hi ta te hi ye chun hi chi pathin alim na melo wa asim hi a chi lo na ding mun satan ji adam mun chi tinga om pha na pathinin mi chon se hu do ding lum thi ban ngai ko pan so hi ta te ye chun pathinin hu hi na program hin sim hi be na hi le kidang ka sa kha chu ham ti le a pian ding thu hi se pon ahin la cross sunga agal zoding thu ya sei do masane hi Genesis kum thum chang som la nga mi hem chom sit na pha zo zo wa pathin na sei do hi BC hizat le Jesu Christa hum pen din hi ki hu hu pu pen ding thu sei pon ama wang no me sunga ko na hum do hi chi chil ha a sei pa ko Jesu Christa hum ki sei na hi pe in no me sunga ko na hum pe ding hi chi la kon gul chang hin su chi ding ati hi choi la gal zo na chom ti the cross le a tho ki na chu hi chi gal zo na gul lu chen su chi na hin hi chu chi Bible ka na hi le Jesu Christa mi chon se a chi lo na ding da mu na a chi lo na ding a hu do na ding program pa the na hin sei da kon Bethlehem hum pending ko na sei do nai po na hi ai hin la agal zone din cross ko hin sei do masani phai kidang chu ka sama ma na hi ai hin la pha hum che che na hi le kum asang zowa Isaiah BC jase gi vela Isaiah thim gau pa ko ma pathinin ichi hum pending Jesu Christa hum pending hi ai sei do pan so hi na hi ahin sei do pana ting la hum ping ding Jesu Christa
ding dan le ato ding dan le chuting le thil zo si ding dan ami Israel te ahin sei pe a apathin ho na wa hin po do wa tabernacle pathin ho bu zong vet sa uma kun aman ho zong vet sa so ke ya Sunday school kai na wa chi so ke dio hin hil sin pung ka ting vet sa so ke ya pathin na hin pui ya nai je ma hin pui ya ai sai kum se gi masanga hin se ya ahin pui nai je ma mai ka ai sai ki to hi phan khat lai tom kho mi bin 700 BC vel ma hi bin ai sai ya na pending chapa mi Emmanuel hi di lunga thenga pending thu se ya mai ka in Bethlehem a pending hi dan thu se ya amun zong ting amin zong ai sai bu ko in a hi na ding itapang hi ding ham ki ho zo si zo hin se ya hung nai je ma BC li vela pakai Krista sung pi nahi Yesun apending sang in agal zona ding thi na ga atho do satan du su sim ding thu zo chane ki sei masani tu zan hin he chu thumul ta bon ga se hin ten tu zan na pathin thu ka hin sei do no pen chi pe ham itile Jisu pen na dinga nang itinay ko nam ti equation na pakai Yesu Krista hung pen na dinga hi nang itinay ko nam Galatia bungli changli hin simdo na wachun pakai Yesu Krista hung pen hi accident ai lo wale hello a bol hil sa hung pen hi pon pathinin apina ding pha alhin pha na kito sa lain pen sa ka satan hichi program chu hulaya hung ki pan hamitile mihem chon sinal ha chu pathinin hu hing na program sa hin sim pana a hin sim na achun hichi hu hing na na tong do ding a chu Yesu Krista chu pathin program na sa hi hiti chun wan chu hin puya ka satan ami Israel te su hichi hu hing na lampi ko mudinga ahin hen do ahin pui hung nai za ka hi chun wan history hi pathin gam vai po mihem khuna ahin ko je nahi Babylon te ko na ahin ko yin abanen Medo Persia te ko an ko yin abanen Greek mi te ko na ahin ko yin abanen Rome mi te ko na ahin ko yin it's Rome mi te phat lai ta cha pakai Krista pi nahi Galatia bungli na se bunga chu phat ang hin ta en pakai Krista hung pi na tinga hin vaneli se hi gontup sa ana hi ti chu mu chen the hi hi chi ti na ki gontup ham ti chu belau han pathinin leise thane vai hok na hi ka seitan agama mi nam ana pi hin hi chu hol a pathin anangan si ho chu Greek te hi pathinin ngan singalin ta ana pi hi he chun amahon abo na si pi hamiti le amaho hin Yesu Krista hung pen teng le it's gospel ki pa na tu pa hi vanoi le si na mizo si za thei ding le mizo si het thei ding a sak phung hi thei na ding a pathin ni amaho hi pau sim to ding a ngan si hi Yechun vanoi le si hi Alexander the Great ama leng hi a chu vanoi le si hi anala hi amola la hi pon aman anala lai Hellenization kiti anomen it's Hellenization chu pe hamiti le Alexandrin gam khat ala hi Allah na gama hi mihim hi sang hi lekha ama hopa Greek power sim sa hi Greek culture Greek chom dan hin sa hi ya sumi ho him Greek power koine Greek kiti mizo usena tho the ding pau hi chi na kama hi ana common sa hi hiya chu na ma hi banele sit hi chulai pha na chu holai mo na se jo tu la ya sa pau ke mam ta banga mizo usena na tho the hi chele Greek chon dan jong chu mizo usena na he na ana tho hi amawa Yesu Krista hum pe lai ta hin Greek te hi
pathin di hum da dinga alum thimu anaki hon lai ta hi sol sa le khabu a bung som da segi a polin Athens muna pathin thu ga sei se igel do ga ta sanim hichi muna chun pathin thu se ya hi le ama ho hen apathin ho now in khat chun het lo pathin ho ding ti khat ke ta aga sim ba na hi hichi na ma ho hin meeting te hi bin chiteng le khat him te philosopher hi bin hichi na ma ho hin chi na dim se na hi bang na ma ho hi pathin ho lam thu do la hi ma ho hin ipiham chau na emptiness na ipiham lung cham kim lo na ne wa pathian di chu hoi lai ne ham ti hi lung thimu wa agel lai ta he ti ni Yesu Christ ang pen rom te sorry Greek te hi to te la mo on Yesu Christ ang pen na dinga paul ham na sa ta gospel thu cha na dinga pathian na ngan se na hi ana su to mi na hi abanin rom te ama ho mai hom na chu rom te na hin kila kitan wa noi chu ye chun rom te hi pathinin chulai military power sipai zo gatamun chu ting la ma ho hin a ho sa hui pi hamiti le gam khat ki ka a ki zut ma tu na lam pi boi lo ding communication a hoi ti ke cha sin tu ding ti hi a hi chu ting le pri chu rom gam sunga hi koi ma ti do na ti ga na sa lo ding ti chamna pex romana ki ti anomi na hi rom gam sunga chu chamna ding ye chun hi chi chu hoi te ke chai ki zot na lam pi ho zo si ana bol wa khopi zo amun muna ana semu wa ye tia chu ready a wa noi zo ma ho noi a anau ka hi nei a hin la ma ho zo hin emperor worship ama ho leng chu Caesar leng chu agam sumu wa holding ti ama hon anane kharu chu hi a hi la hi chi leng holding ana gelwa leng hon ana chi piu zong hi ma ho zo epiham alum nau chim talo pathin di chu itila hum pathin di chu hilai di ham ti hi rom ten zong alum thimuwa ai anagal to jim lai ta hi ti na krista hum pi geletia bungli changli apha a hingi de hi Zeus te pathinin ami te hu do na dinga Yesu Christa hum pe na dinga hu hing pum pe na dinga him thana ama hola ko na pung som na ni la ko na juda hin than so ki na leng tin go la ma ko na ki chon do loading te Genesis langa hum ki se ya da ko na numbers sa jong balam thim gao them hi jong Israel te chung sang se na hichi lentin go juda ko na ki chon do lo ding jacob ma ko na asi messiah so hin bu a hiti chun jiu son jong pathian thangai na hu him pu di ta thangai na a ki hai na gan tha bol ho jong koi lim ham Jesu Christa na day of atonement hat to ni khwa dinga ai kil hat do naw ni khwa kel ngoi chunga mi khanin alu at khot anga ma achon se zo chi chi ke ngoin a hinga a po do gan hing ki ha a bo ni ibiham Yesu Christa ga do nang hen na kalchu ko Yesu Christa cross a hum thi a kalchu ko chatha hum ki tha ding sa na pathire kalchu ko man sa ai bo ne he ki mo man man hello hi Zeus de pathine achapa Yesu Christa hum ping ding hi hoi ti ke cha ma hon ku na zo hin manuwa pathin ho na zo hin manuwa a hin ga do jingoi Messiah hum din hi te hin ga do jingoi hi a hin bang si ta na ma ho hi Christa hum pin hin a ho hin po sang lo la zan na pang ta ve hi Jesu Christa hum pin hi accident hi boy pathin thil gon a phat ren hum pin hi ti chu ka sei nom se na rom ten about we ke bol nahi Greek ten about we ke bol nahi abane aphan hung thing tan Yesu Christa pin ding phat hung hitan ki cha chen pathinin ko hen man sa am ki che ve ki na ni le pathinin khopi min thang zong ve pon mi hau sa zong ve pon mi ching zong ve pon
ahelo wahile mikilo isa zong ve pon ahilla pathinen Yesu Krista hu ingpu ahum pin na ding ahum pin ta na ding pha na hin pathinin ahin than mi ho he to zan le na hile kitil khom ta so hi na hitsim Yesu Krista hu ingpu ahum kizil na dinga pathinen ahin man cha ho hi simper e ma cha hello ahilo wa hile ta sa in sel la ma zo e ma cha hello Khopi zong i ma cha hello Nazareth khoa ko na ahin khan to ahi tis I have in hi Yesu Christan says in the lighten Nathanael ting le says we don't hold in the Nazareth khoa til paso na yam na Yesu Christan Nazareth khoa ko na hi til le ada ho chu ti Nazareth na chi til paso ding ham Nazareth chi ma cha hello khopi zong hello khoneau cha min chi dong hilova ativa sezui pakai na hanachun Nazareth chu nasata in ana demo dahi ahiwang in pathinin Yesu Krista ama hum pin ding ata ta ain hanachun Nazareth chen hang ta dei ti simu pe na Nazareth na chu koi sa hen kin ham ti le chulai phadachun virgin I say kung sige sang som na liya chun virgin alma having power chun nunga thi ati nahi khopi tam ta khopi lim ta nunga thing tam ta ding nahi ai lo wala nunga ching tam ta ding nahi nunga thing dong som khat na ni tam khat na te hin la pathenin ama pe na ding an than Mary ahi ti chu Bible ai mo be nahi Lopung khana izonong ansimta Mary an thangi nahi ipidinga Mary sikilan hintem ti higela hila gyal thetam ta sum ai hilla tunin ka sei nom chu Jesu Krista hum pe na dinga hin Mary hi ready ki go hi ti chu mu the hi iti ki go na ham mitil ama hi thing ta pakai dinga nung dunga ka he ti chu mu be na Thing ta pakai dengan nunga akadahi. Numay lepit pasal ka thing ta nunga ahi. Ipizinem at hina so hiya kita langam. A virginity hoya chikimutsin ham. Vantilin asunga hum kizilding. Ayan wal apa hum ding tilasay layasan. Mary iti hitherin ham. Na kinla pasal kanay po. Tulay na may ho hilawang sun kui ben su kamat ding ham vantil ati mai thei ding pakai kui ben su hidam ka ding ka thei pu tam be se ati mai thei ding ai la Mary virginity proof hina chu ham tile pakai pasal la ka nei po iti hi thei ding ham iti na ko thei ding ham ti chu ai thiena Mary in thiena pakai anale Thienan Christmas anagaldo inahi Thienan hinho namang inahi le pakai Krista pin na nuhungi the iti ju say do no manahin yechun thien ta ana uma aziho Joseph to thien ta ano hana at hin na pa chu pakain aman sa hiti ka say do no manahin Jews take it na hi dan thu mamin I had jing sa pizong le gabel say kit lew han ama sa pena hi engagement na hin tisu ama ho aneu lai wa nu na pa te hon ichanu cha pa hyong ni te ni kitchen sa ite te nu na pa te hon ite chu khau khin anei wa hi akiti na hi aba na su na ma hon kho het he nu ma gul na hi pha tu le anu pa te ho bin anaki te naw ai Aji khau khi nào chu anu menu lan pa pasal pa do ba nanok hina pha na sa nam ti a do ba hiteng ma su na ma ni henge ati ho na hi le cha chu second stage ji hol pha chu second adan ni na cha thong ji akiti na he hi si adan ni he hun ding le amani inchi a umji a
nu pahin na hin kho chi hinai lo a hin la Bible scholar khan sai na chu ipidi nga chi hi bet shorter period the whole hi na ki tu whole the part hi hamiti le to prove the faithfulness na akita na I don't highlight the virginity athin na numay no le pasal pa akita na hon le athi ichan ge achingai ru dhoni sanga ichan gi akita no ni sangham ti vet sa ai vet na chu phat ge te koi he ti cho ya chu numay no zo hi chi sungai kita ta ni ko mana pasal pan kita ta ni ko mana hi le amani hi no pa hi dinga deham akhim ti dinga hi ti nai Today ma hichi phat sungai ma hon dan nei zubin hichi dan chi pe ham ti le numei nu chu ti ham khat na hichi phat sunga ke sem na kim pi chi la ma sanga hi achon di lo na ki muwa hi le ama hin athu ki tan ding upaho ang sunga thu ki tan ding ti teng le athim mo hi le so nga ke set leading ki na lai hi zum le ja cha thu ding thi jong thi na lai ding Mary in ko hi na hi na chita bang so hin a hi wangin pakai van tilin achung sanga thilung dong ding se ya achung sanga thilung ding a hil chit phan hin Mary in hi chi sum le ja cha na le min se na di ho zo se chu sanga kapakai ya pin ding hi po le ati ane ki sa ni da di mo ni hi jo semin Mary in thing ta pakai ananga ang pakai pin nu mi the hi so pite ha tu za na hi ne hon Christmas in gal da hi ya da ote ti ke sei lo ne hi Christmas bola ham Christmas hi pakai in accident na ahin sa ahin pakai Christ accident na hum pe na hi po na hi Jesus Christ hum pe hi dunia ani ko zo mathupi kas ke gyal po nahi kinil baut matam ta mi nahi tarin nga pen sa mai gam sum wa im bi nahi ai lo wa hi la gam dak dang chu January February pen sa mai am bi nahi ai la tu ni ken wa ani ko he thupi po ke ti nahi ai la ipidinga why Christmas ipidinga Jesus Christ pen na Christmas imanu ham ti pa hi tunen azi pa hi e ho zo sia de hen Hating si leo het man tam pen te ka ti ai na Jesu Christa hum pen hi mi son se ke ya ding hi kat si lo na ding da mun van til ki lo hum na ding ai ki sim na kat si the lo na ding a kapel the na ding a Jesu van pathin chi ke ya ding hum pe nge hi ti tunin gyal leo han ti ka dei sai na hi Philippi bung ni chang buk chang si lang che pe na hi le Pat hem to ti kot na na chu kol sa jing ding ngai to lovin ama hum ki sol ha nim ta en so lemin thing le ke jidam tho da ne ti Philippi ju se ya he so piti ho ipiti nga Christmas ke ya ding he katsi na da mun katsi lo ne ding Christmas hum ba he Jisun Bethlehem ho pa la Calvary hum the lo ding ti su mi lo ding Jesu belema humpina nang le ke dinga mihim mga hin ko hin bara nang se na humpin no aile Calvary ti thundinga thum the lo dinga Jesu gospel ki pa thu phai ti tin le belema ki pa nei so pite ha Jesu tu na humpin Christmas imanuwa humpin Jesu Christa hi vanoi ti ko tu men Til se mo ti ko tu min Isaakai ti ko tu ma Mary ti ko tu ma Joseph ti ko tu ma hum ping hi tu zana nang ti ko tu hinam ti pa ko isa ni na tu zana hoi ti ko tu mu hinam so pite ho Jesus Christa hum ping na ti ngana ti ko tu hinam pakai ni won hoi pen paradise sa nai ko hi pakai in Christmas function ahoy pen na si la sum tam ta ito wa sa pi pen ne du atu pi sa ai po nahi adi ba nahi po nahi wan man tam pen ki wan du pa kai na di man nahi po nahi pa kai tu na hum pen na di nga adi man hi nang nahi na ke kahi nahi
Yesu tu jan hin nang eti ne ki bo ne Mary wang chu pakai hung pin the na ding pakai hung pe na ding a thing tan pakai ana le mi ne hi thing tan pakai na ga do ne hi pakai thu ne hi na so no ne se bang bang hita hen ti a pakai ding a ki pil ha a pakai ding a ki pil ha pha na pakai Krista pe ni na so pite ha it's like Mary ki pil ha ka ngai to a hi da lo pi ka sama ma ni e Christian in ho to in ki to ka sama ma ni tu lai pathin thu hi kum ta ta engai tan Christmas on kum ta ta emang tan kiam zung tam ta ve pang ta ve pathin tu sei min thang ta ta zong hi goi ta international speaker ahin wa hile i society sung wa min thang ta ta zong hi goi kam ta ve ni tu ma sang jap chan jong pasal ke me bo hu hi me ke me bo lo ni pathin tu sei min thang ta ta i zui i goi kam ta ve ni ahila tunin ka sei nom chui pe hamiti le pathin tu se hon ponan te tu chunga jong ke ka hom hi no hon se u ta ki hello ding hi ahi wa a ki hiding chui pe hamiti le nanga ki hi ti ji ka sei lo na Mary ko ma pakai wan ti le thu se hi midang khat ko ma ka sei le ho le acceptable lo mai the hoya ke ji chui ti ka hi thei ding ham kalau ipiham ka society aka sat na ding ka dignity kalau pi na hi ka su poi lo ding hi ti mai the ding hi ai banga Yesu Krista ahung pen the na dinga Mary in henge paka henge na se bang su hita ati phana paka nan ki jele hello hamna ati masang sia ki jil thelo chula Gabriel wanti na thu hin sia thilum ding da na hin sia nang ma hi na sunga nam se khat ki jil ding hi amin chu Jesu hi chu hu him pu ki sa ka hi Emmanuel them ga na se bo Emmanuel ki ti ding hi ati la ya chu iti the da hi the ponte ai chu ke no nga thim ka ni ti the ding ha ma ni long lo lai pi chu na hi chi pe na ji Christian ki jil hello pi so ai bang apan hong chi ki na chu ai po lung neo hin mi him ta hat thane na hi ding hello hi nang oi sunga Messiah hu him pu hu ki jil ding hi pakau thing na to na hi ding ti na it's a virgin ba chung chang ta ba ga se la tu lai hin Christian sakho Christian circle hin ho society la jing zong Bible sang ta sim chai hon zong virgin ba chung chang hin boina ne ji nei Jesus Christa John set na be ya hung ping Mary sunga hung ping the nei epg hamiti le hagau them pang la ji na mi hem ti san pang lo hagau them pan la na pa ji a chu Mary hi virgin ba hung hi the chu hi reason Mary hin up akizil ding dan het che masanga hin ata san the po nei reason one trin akizil ding dan thu se pi a hi po nang ma thane na naziding na jehol pa panna na jong lo ding hi nang ma tha na jong lo ding hi ama wang van ke chen se na chu hagau thien chen nang ma hi overshadow nale hu ding he ti cho hagau thiem chu pasala panga Mary chu Jesus Christa pen ding he ti hi pon ahina Krishna apen the na dinga na ki tong chi bi ha me ti le hagau thiem chen a hi the sa ding he ti nai cho na he chi hagau thiem pa thiem chen Mary chu le khu a akijil sa ding he hagau thiem na Mary chu no mai pasal hina ding hi ti na hi po na hi ahina Krishna kidang a miracle Jesus Christa ki je miracle ai to la liberal hon Bible pathin thu hing a hi na apum pia ta san lo liberal hon se na version ki je miracle thil kidang mi himit a hil che ha zo lo thil ki ti he ba ata san po gi na hi
He Christa hung been doing it's a miracle. Till Kidan, Mihim Kama Hills at Taiwan to Hill away. I hear that. I hate Hill's Hamkile, Hagao Ting at Donna Batson. I hate his Sahi. It's a Hagao Ting and marriage a lake who are Kuma, I don't know why. That's Christa Hunkizil the Lingazo. Till Kidan Apatina Donna Hagao Ting in the lake who are Hunkizil ding I hear dance. Mary Koma is a kid. I love Mary and Jisoza Panatsu. I had to Panatsu Atasana Atasan Panatsu Alum Timapia Alum Timahona Tunva Kahechita Ijun Paka Nan Sebang Bangita Nasebang Bajun Katsunga Humta Atia Kona Yesu Krista Wing Pusum Kizil Panay Ahung Kizil Pana Elizabeth Koma Hola Gatsia Elizabeth Sivaya Bola Pisayam Elizabeth Nen Ipituita Kapakai Pa Anu Kakoma Humsi Na Kasainom Susopia Hall Kumtam the Christmas in Mangtavin Kumtam the Christian Hitavin I let Tuni Sumin Hikahametile Christmas he Calvary Zot na lampi kipat na hiti tam do na kihay bili Christmas Calvary hunte na din bul kipat na hiti sumilo binahi Hechum Christmas dalhan Calvary hunko binahi Hechum Christmas ting lahin Aping pa hepalovin aping pa geldolovin aping pa thupi salovin Mitam tahin Atupi lovin kam ta thupi salovin Sai to piece of the 42 pieces of the decoration to piece of the banner to piece of the I had a two beating pen by the two pieces for the head. And to the casino, say the pen casino of the Christmas of Lowland, Bethlehem, Akipat Lowland, Calvary from Taylor, he forgot. Miss on the sit down when the sitting up Bell Taylor, Pagkain who him na to to Bethlehem him pa he Bethlehem who ki pa la Calvary to na hum thelo ding he in so te ho Christmas meaning di ta to ne him e ho na som gel da te ti ke se no he yetsu a meaning di ta Christmas to ni Mary in pagkai na se bang ta he kasumai ki jil ta he hu yu pu ke ma sumai ki jil ta he ti a Mary hum ki pe ha Pakai Poma, Hinkipao, Pana, Christa, a pin again. Game is that way Panghitin, Christmas to be is that way I don't let him. He is so Paka. He is okay, not so hepa. Nangma Karun Salo his own, Nangma Kanelo la his own, to need the Pakai Poma hunting like Pakai, whom been taking it, the same no. He is to Zan and Nangitin to go to arm. Iti god hena Krista pin na tinga. Nawan bo na god ham, nawan bo na god na di lo ding hi. Nasane ding bo na god ham, na god na di lo ding hi. Amawa, oh tu sum Christmas, kaya sum pakai pin thay na dingin. Mary ba nga pakai ka sunga akijing thay na dingin. Kalungkot honing, honging katin, kaya sum kibutang iti hi. Tu sana isamon na isay no keno hi. Ejun isungwa Krista apin thena ding ne hozom lungkot hongen Mary bang pakai ding ke phal tang ti tu zana asai na pena ki til ho naw hen lang pathen thu sei do naw pathen ne bon sawa ding pathe ko taw hen ke pai chen chan te